Uma isiphuma ke endlini bayake behambe emfuleni bafike njengoba nje kade sihambile sa emfuleni sakugeza kade sigeza lona ibomvu lelo suku lifane ngale khathi usahlezi endlini. Manje ke uma ngabe usuqedile ukuligeza ke ibomvu kuyake kufuneka ukuthi kube nokhamba kanye nenkezo ukhe amanzi emfuleni sekukhombisa ukuthi usungaphuma uhambe uyokha amanzi usukhulile usungaya emfuleni. Ubese ke uyakha ke uyathwala ke ekhanda kutshengisa ukuthi wena usuyakwazi ukuhamba uyokha amanzi emfuleni. Njengoba nje kade nibona ngithwele ukuhamba ekhanda kuya ukha amanzi emfuleni bese isikade sesibuya nokuyogeza ke imvuno zakwethu. Uma sibuya lapho sibuya sihambe siye enkosini sibuye enkosini siye nasensimini utshengise ukuthi igeja into ebizwa ngokuthi igeja isebenzisa mangabe utshala noma uhlakula kumele uyisebenzise kanjani. Abantu bakholwa ukuthi siyazenzela
futhi siyazenzela lo nina wa intandane enhle futhi ibaluleke kangakanani wena nje